Ko čeka, taj dočeka, a mi smo dočekali prvi ovogodišnji Poš Store. Dok su se neki sunčali i odmarali, drugi su istraživali što se nudi. A kao i uvijek na ovom sajmu rabljenih stvari bilo je svega i to po simboličnoj cijeni, jer nije cilj zarada već prikupiti donacije za četveronožne stanare azila kojeg vodi svima dobro znana Udruga Pobjede. 19. smo godine ušli svoga postojanja. Šta da kažem, sunce, dobar razlog, zapravo više dobrih razloga, onaj najbitnije naravno azil, jer sve što ovdje danas ljudi potroše sve ide Kerovcima u azil. I evo odmah ću najaviti da poslije ovog današnjeg, jer vidim da su svi zagrijani, svi nas nagovaraju da maraton napravimo 3 dana, da se vidimo i u svibnju i u lipnju. Opet, naravno, paralelno sa sajmom antikviteta. Na ovom sajmu se trguje, pomaže, ali i promiče second hand kultura, solidarnost, ekologija, održivost kao i kružna ekonomija. Ja ću pozvati sve da ono što god imaju kod kuće, a ne treba im, a misle da bi to neko drugi mogao poželjeti. Znaš, dobiješ nekakav poklon s kojim se nikad nisi srodila ili kupiš one neke hlače u koje nikad nisi stala i onda znaš da već 3. godinu ako ih čuvaš da nećeš stati ni 4. To sve, evo, ono što imamo i Poš Store, imamo i online na Facebooku Azil Osijek aukcije. Znači sve nađe svoj nekakav dalje život, a psima itekako omogući znači zdrav život, odnosno puno smo pasa spasili, evo, zahvaljujući ovakvim aktivnostima. Puno se radilo i radi na edukaciji. Pomaka ima, ali i dalje su kapaciteti azila u Nemetinu popunjeni, jer još uvijek postoje neodgovorni pojedinci koji ostavljaju pse ili pred njihovim vratima ili još gore samo ih izbace na cestu. Nadam se da nas neću ureći. Udomljavamo nevjerovatno kolikom brzinom. Evo, nekad je dovoljno da samo objavimo da smo psa pronašli evo uz obilaznicu recimo i da taj pas već pronađe svoj dom, svoje ljude zahvaljujući toj jednoj jedinoj objavi. Ljudi nas prate iz čitave Hrvatske pa čak i šire, čak i dalje. Samo što paralelno, evo, mislim naravno to je vrlo prosta azilska matematika. Koliko pasa ode iz azila, toliko pasa može doći u azil i srećom evo pa puno pasa odlazi odnosno iz azila, pronalazi svoje udomitelje, ali još uvijek nedovoljno jer dokle mi god imamo evo punim kapacitetom, dokle god radimo, još uvijek tražimo udomitelje. Pozivaju stoga sve koji mogu da udome, a ne kupuju psa, ili da ih barem posjete i prošeću nekog od njihovih veselih štićenika koji će biti itekako zahvalni. Otvoreni su svakog dana od 10 do 18 sati i svi su dobrodošli.